Yo my people, this your boy Galas cyangwa se umwana w'umunyamurenge nkuko bisanzwe ku basanzwe bakurikirana ibikorwa bya Galas Foundation ndakeka uyu mwana w'umukobwa ngiye kubereka si ubwa mbere mumubonye muzoba mumubonye kuko ubushize twaganiriye byinshi kuri we. Ni umwana w'umukobwa ufite impano idasanzwe, n'umwana ukiri mutoya utareneza n'imyaka y'ubukure, wasigamwe na musaza wiwe mutoya. Bivuze ngo uyu niwe mukuru, umuri inyuma niwe mutoya, ariwe musaza we. Batakaje ababyeyi kubera ibibazo by'intambara muri Nord Kivu, ariko n'umwana ufite impano idasanzwe. So nari nababwiye ko twamwemereye kumukorera indirimbo kuko sinsubira muri byinshi byatambutse, ahubwo indirimbo twemereye kumukorera nkuko yaje kubidusaba, aho twari turi kugira ngo arebe ko ikizere asigaranye cyose afite mu mpano yiwe aricyo cyozamuhindura ubuzima we na musaza wiwe. So twarayikoze, yahisemo gukora cover y'indirimbo yitwa Excess Love. Ni indirimbo yakunzwe cyane, ni indirimbo yo guhimbaza Imana kuko nawe aririmba gospel. Yashimye gutangira kuri cover y'indirimbo izwi kuko nibyo bimufasha gupushinga izina ryiwe, hanyuma akabona kuba yotangiriraho izindi ziwe kuko yambwiye ko afite ubushobozi bwo kwiyandikira indirimbo. Rero twabashije gukora indirimbo nkuko nabibabwiye mu ka video kubushize twafashe. Uyu munsi banyohereje indirimbo, nananiwe kwiyumanganya. Yangiye kubumvisha agasample gatoya cyane kubera ko izasohokana n'amashusho, kandi kuko twamwemereye audio na video, kandi nanone igomba kuja kuri channel yiwe kugira ngo bimubere intangiriro y'urugendo rwiwe nawe yubake kariyeri yiwe. So nashatse gusa kutihererana iki kintu cyantangaje kabisa. Namwe munyumviriye impano y'uyu mwana mutoya ungana gutya uri mu buzima bugoranye nko mu nkambi. Muri video ya mbere nababwiye ko yaje kundeba akaririra ababyeyi banje kugira ngo bankonvenke mufashe. Uyu munsi nibwo natahuye icamurizaga, kuko uyu mwana afite impano idasanzwe. Yaravugaga ati mbonye gusa umuntu umfata ukuboko bizaba birangiye, kandi koko niko nabibonye pe. Nakora indirimbo 2-3 abonye uwundi wamufasha, kuko ubufasha bwanje bwari indirimbo imwe ya majwi n'amashusho, niyo nemeye pe kandi niyo nshoboye. Ariko dukurikirwa n'abantu benshi bo kwifuza kumufasha. Ndi ready kumuhuza n'umuntu ari we wese akamufasha kabisa, kugira ngo turebe yuko ico ndashoboye uwo yogishobora, hanyuma umwana akazamuka. So kurikirana ako ka video wumve ibitangazo, wumve impano idasanzwe, hanyuma nihagira icyo wumva wamufasha ndashira contact aho uducontactinge, tukubwire uko bizogenda kugira ngo ubufasha bwawe bumugereho, kuko ubufasha uyu mwana akeneye burenze indirimbo imwe pe, burenze indirimbo imwe twemeye kumufasha ntihagije, nawe ukora ibindi, hanyuma uwo mugisha tukazowugabana. Murakoze. Ni umusore wanyu Galas nk'ibisanzwe. So kurikirana iyi video. Love me too much, oh.